الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله: باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. yetti Allah subhanahu wa ta'ala tedduɗo mawɗo towɗo seniɗo handuɗo yettede yen tori yo juulo ene laaɗo meɗen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam o mo nuli e meɗen saabu yurmede yo juule sahabaɓe ɓen fof o juula e hoore kala jokkuɗo dina ka ɓe jokkuno kan Allah tawro kantina jokkuɗen allahumma amin. walli fiiɗo yo Allah yurmen e yurminamo o addigal dambugal ɗo ko ngal ɗo watti dambugal 54 wi babu at-tahdhiri dambugal fi rentingol min idai salihina lorrugol moƴƴuɓe ɓen wa da'afati e lo'uɓe wal masakini e miskinɓe ɓen. rentingol neɗɗo wota o lorru ɓeɗoye, ta o lorru yimɓe moƴƴuɓe ɓen, ta o lorru lo'uɓe fihi ɓe lo'i, ta o lorri miskinɓe ɓen ɓay ko ɓe miskinɓe himo wawa ɓe. si on tigi lorriɓe noon haray ko honɗum jokkimo ko ɗum o addanta en ɗo wonde lorrugol ɓeɗo mo lorriɓe ɗum yaltirtani tun. Allah subhanahu wa ta'ala o wi ka deftere makko: walladhina yu'dhuna almu'minina walmu'minati bighayri maktasabu. ɓe no lorra gomɗinɓe worɓe ɓen e gomɗinɓe sonnaɓe ɓen, ɓen wurtiɓe no lorra ɓe bi gayri maktasabu, tawana ko ɓe faggitani kadi le. jaka si tawi ko on tigi faggiti ko lorrirte ko ngo lorrama haray na yalla. ɓeɗo ɓe no lorra julɓe worɓe e julɓe rewɓe tawale na ko ɓe faggiti ɓen waɓɓe ɗum fagadi tamalu ɓe ronditike buhtanan fenande fefindande wa ithman e bakkatu mubinan ɓanguɗo. ɓeɗo ɓe heeɓi bone, ɓe rondike fenande fefindande, ɓe rondike bakkatu feeñuɗo kadi. ɓay ɓe lorriri ɓeya ko ɓe faggitaki, ko ɓe joma jungo ɓe joma koyngal. suratu ahzab Allah subhanahu wa ta'ala o wi kadi fayin: fa amma al yatima fala taqhar. amma al yatima jom wota hollumo doole, ta hollumo mbawdi, wota sonkanmo, wota ñaaɗanmo, wota lorrumo. wa amma sa'ila, amma torotoɗo miskino arɗono toro, fala tanhar, wota ñaaɗanmo, wota dukumo, wota felumo. si a mari okkormo, sa mara tertoɗamo o feƴƴa. ɗeɗo aya je holli en wonde neɗɗo o hanaka lorrirede tun fi himo lo'i tawa lorra no gasa e hoore makko. amma al ahadith, amma hadisaji ɗin tindinayi ɗi wonde neɗɗo no hani rentade lorrugol yimɓe moƴƴuɓe ɓen, no hani rentade lorrugol lo'uɓe e miskinɓe. no e majji o ɗo hadith abi hurayra radiallahu ta'ala anha fi lbabi qabla hada. hadith abu hurayra on ge dambugal ka dambugal attingal ngal ɗo ka Allah subhanahu wa ta'ala wi ɗon ka nelaɗo makani en wonde Allah subhanahu wa ta'ala no wi'i: man aada li waliyan faqad aadhantuhu bil harbi.
mo lorraniilam giɗo am waliyu am lorrimo añiimo awa hara yo anndu mi déclari geeru hakkunde amen mi feññini gere hakkunde amen mi ɓanginanimo gere hakkunde amen jaka geeru wargol wadduge Allah gere no jeeya e ko watta sabu ha on tigi Allah ɓe tokka gere toñalngol mo yiɓɓe makko ɓen ma jaggutugol e hoore yiɓɓe makko ɓen wa minna no ɗin hadisaji kadi hadis Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu as-sabiq fi babi mulatafati al-yatim o wi no jeeya ɗin hadisaji hadis mo Sa'd ibn Abi Waqqas o filliti on e dambugal ka janguɗen toon wonde newanagol alyatimajo hadis on ko numéro 156 156 so yiltitike ɗon e hino dambugal ngal hadisan Abi Waqqas o wi'i kunnama annabi sallallahu alaihi wasallam 6 nafarin o yimeɗen wonduno e nelaɗo tawi komin yimɓe jeego فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا شركو بهفر ماو ببن بوي نلادو هي رادو به potimbe takko ma ko ɗon men wata ɓattade fewta ɓe suusu men si men ɓe men joɗni nokku gotum ɓe yawoto men ittuɓe o wi kanko Sa'ad o wi wa kuntu mi woni ana min وابن مسعود ابن مسعود ورجل غوركو من هذيل هذيل وبلال بلال ورجلان ورب غو كدي لست اسميهما من ولان عند مبده جوني كانكو سعد ابن مسعود غوركو غو هذيل يانكوجو بلال وني بنايو worbe ɗiɗo ɓe wolani nde mum nawni jeego ɓe wi ko menen ɗo jeego non hoore ɓe shirko ɓe wi rano ɓe من جورتابه فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع فحدث نفسه يعني وونكي نلا دوكو يعني كو الله مو يانو كونكي ماكو o miijiti ko Allah hoddiri yo miijito ko yahi ha o faala wadde ɗum sabu rerdugol mo yo l'islam heɓu doole ka calcul neɗɗo no calculirta noon ko wonde hunde si yimɓe jogiiɓe doole yimɓe fewjayɓe yimɓe lamɓe marɓe jawdi kohoɓe si ɓe ari ɓe tawti hunde nde ɓe sembinide nde heɓay doole ɗum ko calcul neɗɗo wonet ɗo ka calcul neɗɗo te ellare ko noon calculiri inni ɓeɗo sanadiɗo Quraysh kohoɓe Quraysh ko koho arabu fuu si woni ɓeɗo nanama ɓeɗo ɓe naati kadi islam Abu Jahali en Abu Lahabi en Umayya en waaɓe no ɓen wayi haray yani ko fof ko yo jokku yani si bantan hiki yani lekko e luttu koye fof ko yo jokkuto ɗon ha ɓernde makko nden faala wiide joni awa ɓeɗo miskinɓe on ɓe takko makko joni haray on dirita e seeɗa owa garankelka en no arde on tumati fa anzala llahu taala Allah non cippinoyi wala tatrudi alladina yad'una rabbahum bilghadati wal ashi yuriduna wajha Allah cippini o aya ɗo wota raɗo dey ɓe tawata hiɓe rewde jeyɗo ɓe on hiɓe nodda Allah e rewa Allah bimbi e kiikiiɗe ko ɓe faala wole kadi ko yo Allah weltano ɓe oɗo hadis no holli wonde wona ko yontigi rento lorrugol yimɓe moƴƴuɓe ɓen e lorrugol yimɓe lowɓe ɓen e miskinɓe ɓen no jeeya e muɗum e ɗin hadisaji wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam ya aba bakrin la in kunta aghdabtahum lagad aghdabta rabbaka hadis heeɗo ɗon on kadi ko hadis 156 e goo andi oɗo hadis eno qissa on ɗo وويدو وعن أبي هبيرة عائذ بن عمرو المزني
وهو من أهل بيعة رضوان. وأن أبو سفيان أتى على سلمان. أبو سفيان أرك سلمان وصهيب وبلال في نفر وأري بيدو فوق مسكين فقالوا بإني ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها بإني كافا جي الله دين يتالي إغانيو الله أون كودي هاني يتغول كون دي ودالي كودي هاني ودكو. فقال أبو بكر رضي الله عنه أتقولون هذا لشيخ قريش o wi'ay ɗum ɗo mawɗo Quraysiyankoɓe wasayidum ko ho maɓɓe. fa ata nabiya sallah sallam fa akhbarahu o ari ka nelaɗo o humpitinelaɗo ɗon fa qala nelaɗo maaki ya aba bakre laallaka aghdabtahum no gasa a tikkiniɓe mana Abu Sufyan ari tawi ɓeɗo Salman Sohayb Bilal kon ɗum ɓen ɗon wi mi mana ɓay oɗo waraka tigi on kaafaji Allah ɗen ɗe waɗali golle majjo o ɗo fotano e luttude. Aboubacry wi on wi'ay ɗum mawɗo e mawɓe Quraysiyankoɓe kohojo Quraysiyankoɓe on wiya toon ɗum o ari noon o woɗani kanko Aboubacry o ara woɗani nelaɗo ko ɓeɗo Sohayb e Bilal ɓe wi ko nelaɗo wi wa joni a tikkini ɓa joni a wowliɓe ko mettata ɓeɗo ɓay ko miskinɓe ɓe wowli ngol konngol ɗo ele ko konngol nandugol e gonga on tumati hari Abou Soufiane hari o nandema hari o hewti o alhaali ka wonno ɗon ka sakkitorum wino gasa a tikkini ɓeɗo miskinɓe wila in kunta aghdabtahum lagad aghdabta rabbaka o wisi tawi a tikkiniɓe hara a tikkini jeeɗo ma imana sa tikkiniri goɗɗo a toñirimo o monike fii ko o miskino fii himo loyi awa anda ɗo haray ko Allah tigi woni ko tikkinɗa haray Allah tikkanima an kadi ko on e hadise ɗon o sappani en ɗo ɗum ɗo fof ko holli ko wonde neɗɗo on wota o tooñu goɗɗo fii tun himo ɓurimo ko miskino ko o lowɗo. hadis mo addi ɗo on ka dambugal ɗo mo tawata naaf ko fillita ɓaawo ko oɗo hadis wattiro 159 wa an Jundub ibn Abdillah radiyallahu anhu ittama Jundub ibn Abdillah qala o wi'i qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nulaɗo Allah on maaki man salla mo juuli salata subhi julde subaka nden nokkugo o wi fi jama'atin hara ko e nder jama o juuli julde subaka nden oɗo riwaya waɗali fi jama'atin e jama mo juuli julde subaka fa huwa kanko fi dhimmatillahi haray o naati e aadi Allah garanti Allah haray Allah ƴettanimo garanti ngal ñallal ɗon wonde ko hiwaye makko o woni Allah no hiwimo ƴettanimo garanti hiwgol mo ngal ñallal ɗon o wi fala yatlubannakum llahu min dhimmatihi bi shay'in wota Allah ɗaɓɓitir on dey e aadi makko ndin e ndenka makko kan renugol makko ngon hay hunde ɓe mana si Allah ƴettani goɗɗo garanti o hiwamo nder ñallal ngal wota memmo dey sa memi mo hara ya ɗaɓɓiti Allah fa innahu ko hani andugol ko man yatlubuhu mo Allah ɗaɓɓiri min dhimmatihi e aadi makko ndi bi shay'in hunde yudrik o hewta e mo koy o hendotomo summa yakubbuhu refti o hippoyamo noon ala wajhi e yeeso makko fi naari jahannama ka yiite jahannama rawahu Muslim. oɗo hadis ko holli wonde julɓe ɓen yo neɗɗo rento lorrugol ɓe sabna julɓe ɓen tentini mo juuli subaka tentini kadi mo juuli subaka ka juulirde on ɗon deññande ko ya rentomo ko ya pottomo few wota tampimo de wota lornumo de ta yennumo de ta ño'umo de ta tampimo de sabuna
himo e garanti Allah. Si Allah ƴettani goɗɗo garanti ari a ɗaɓɓiti on ɗon haray ko ami Allah woni e waddude ko ɗum o wi wotta Allah ɗaɓɓir on dey e ndenka makko kan e aadi makko ndi o ƴettani julɗo on aadi. Sabunamo kosi ha waɗi ɗum awa haray yo andu ɗo Allah subhanahu wa taala si on tigi bonnitani Allah aadi ko o ƴettani goɗɗo aadi kon haray Allah nanga e on tigi o bugomo kadi ka nder yiite. ɗum ɗo waɗi wono Hajjaj ibnu Yusuf Athagafi kanko e bandiyagal makko ɗum e dundarankoyagal makko e yorugol makko ɓernde e suusugol makko Allah e nokkeli goo hay ɗum fuu kono si o falnoma warde goɗɗo ma falnoma nangude goɗɗo so andi on tigi juuloy subaka ka juulirde leñande wacca mo ɗon sabu o hadis ɗo o innami habboto ha o ronka juuloyde so o ronki juulde on tumati haɗa mi andi hande o ala garanti ka Allah ɗo holli wonde haray yo neɗɗo on yo rento wota o lorru julɓe Allah ɓe tentini ɓe tawata juuli ka juulirde juulugo subaka ka juulirde ɗum ɗon hollay wonde on tigi o naati e hurum Allah subhanahu wa taala e nden ka makko kan e kiwal makko ngal torki Allah subhanahu wa taala yo Allah hiw en yo Allah reenu en yo Allah hisin en yo Allah malnu en Allah faami en dina kam faamu selluɗo arsuka en kadi gollitirgol o jaɓanen ko golɗen ko wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi al amin. musidɓe meɗen ɓandi video maɓɓe yaaɗo ha Maroc yo noyimo aadode e fiancéjo makko tumbugol mo so min joni aɗa ɓe ɗandi feere yo yahugol tawanamo alma woɗɓe humanaka dewgal taw esi tawi hawri yontenam ɓe daarotono ɓe huwira dewgal e ko noon hono huwirta dewgal ngal so tawi o yasta hawri kana ka ndiyam woni rewde wonɗo wono Maroc ko famani ine yawno ha Maroc o yahi toon wakkiɗo woɓɓe landiɗo ɓenni jiwo maɓɓe no yahi ha Maroc jiwo maɓɓe no yahi ha Maroc joni noon goɗɗo faalaɗo mo jombude holluɗo fi makko no Allemagne fiancé jo makko on no Allemagne on wi'imo yo wakkilo o hewtoya jonno mi anda on wakkilo o hewtoya ɗon ko yo rewru ko rewru ka maayo ka ko rewru voie normal on kono ko ɓe landi kon kamɓe ɗon taw ɓay ɓe humani dewgal taw hakkude maɓɓe yarni haray no sella ka o ɓe walla mo o yaha o tawoya fiancéjo makko on si ɓe hewtoyi to on tumata ɓe huma dewgal ngal kay ɓe humu dewgal ngal taw so yaha ko hani kon yo ɓe humu dewgal ngal so yaha si tawile ɓe humali dewgal ngal wota o cippor ka suka on de si ɓe mari toon woɓɓe goo ɓe wernoɓe mo taw ha dewgal ngal hume hakkude makko e suka on haray o so yahi ko yo cipporo ka toon fota e huɗo kon yaha tawya yiite ngen nokku ngotu si ɗon si huɓɓi ɗon haray koko tañƴina no waɗi ɗum haray wona ko hani few ɓe hiɓɓidirgol suka e jiwo taw dewgal humaka hakkude maɓɓe ɓay fiigo fiancé mo mana o tanike mo o holli fi makko taw dewgal humaka wona gorko janno debbo janno ɓe hay hunde ala ko dagi hakkude maɓɓe ɗum noon giɗen anndi piiji ɗin aray ko no ɓowriri no metti fi ha feƴƴiti donc ɗum no mbay hara humugol dewgal ngal no gasa kaɓe huma dewgal ngal hara jiwo on ala ɗon gorko on ala ɗon yo ɓeyta ɓe huma dewgal ngal fi wota ko ɓuɓata ko wota yoolo wa billahi tawfiq.